Ina pai hai kene ke janmet pemerintah jaga sitiu bol sinong Filipi nile boy hadu kenong balai kedekot kebakat nyo katra hai kene ke janmet ya ki wei pak kedekot in sebet ma hai kene janmet in pe kedekot kebakat nyo hadu kedekot kebakat tra Iktiin ke jong play kalau ke khor do kata-kata ke jimut juga kalau ke bakhia balang ngimkren ke kum ke jimut ke kum ke jemu juga itu no yau play ba ai iktiin ke joku badel magadao ngipuli ke bible ke jong ba ke bible ke dungat ke kibriu ke pen kendu ke kibriu Pat sibon kita kikitien ki babatai bahadu ka dum kiti ka jong play kalong ka nep pat ka badung ka ngam sedu kita ki bajeliu jong ka ton ka jong play pade ka daw hot kenteng ka don kini ka temptation kila ka ba ni haman sting no ya ka jimot jong ka dan ban play jeda ni bangin play ya ka bagum ka ta dengan kren ni ka jimot jong ka kum ba kalong kum ba play pula ai sa kabal kum ta hai ni jamin ka subject ka dei ka jingyai pen kan mau ya ki bagi kata ka subject ka jonga ka jamin na ka Filipi ka long balai ka dekhot ka bakhanyo ka tra ka bla puli di badeng ha ka ni jamin ka subject ka long ka jingyai pen kan mau ya ki bagi kata dei ka subject ka ni ka po para bangit Nakwa berpikir mau yang hiba kajing im kristal, kadai kajing yai be sha kajing ruble bat kajing shisha. Kata kadai kaba bun ki bru ki om, kalong kaba dai kata kajing keren. Heringangan pedikala humpong ia kadai kesenten. Nong ba kajing im kristal kadai kajing yai be ya kajing shisha. Nama kajing shisha dalam kajing ruble. Kajing shisha kawan ra ye kajing petai doi ong kak tien ka jong boleh ngibu suai kajing shisha ban ni sebu pat ye kajing ruble kajing petai doi pat kumta jatan de kumta kata kali kajing kristan de jebe kajing shisha kajing ruble namar kata kali kajing tmu ka jong boleh ye kajing em juni ko ki khon ki jong boleh ban haba ngibe ye kajing shisha ban kata kajing ruble para bagai kekaban pinkan mau yang hiba pinam lah balik kan ni dadang ngim kin ria no na kebesniu tak ada ikan realiti ni dadang ngim kin ria no na kebesniu nginam lah ban be ye ke jing shisha para bagai lah be ke jing shisha kaman ra ye ke jing patai doi kaman ra ye ke jing kerku ban kata ke jing em baru lai haki khon ki jong lai pe kum nu ko pinkan mau ke bagai Saka Filipi kalong balai kada khat ka bakhan riu ngene puli ngene khat chwa bagit poi kada khat ka bakhan nyo wong kum no Henry kat saka ba ni la yokot tong nya ya da ga ju karuko rekat saka ba ni la yokot tong nya ya da ga ju karuko kata gade ke cikran ju bo kada khat ka bakhan riu maka ni gade ka standard kabangi kibangi ni dei banim bagai hak ni kada khat ka bakhan ri pada puli ka bible friend ka theo ya kata ka sound teaching kata ke chikai ka badai jong Chris bat jong ki apostle bo Paul wong hang ni kat sa kabangi la yokot jong ni ya da ka ju ka rukom kata ka rukom ka bo Paul Ukraine hang ni Ukraine ya kata ke chingim Kristan ka biadei bat kaktin ukris bat ka jingbu bet nanti ukris ling bat ki apostle ha kaktin ka jong oblay bagada ka jing tu jong apostle Paul ba kadai ka jingim jong kristan kadai ka jing yai be sha ka jing shisha bat ka jing rublay bagata kan long lada ka jingim ka jongi ka yayat bet nanti bat ka jing kai jong kaktin ka jong oblay Bahkan ini kepon, kan ini ke konteks dia kan mau samla jong balang ke kepon, nama kan ke jing sing samla. Kebalang apa Filipi, kadang nak pernah ke jing ma ke berang. Bagata ke jing ma ke berang, kadai ke jing ken riano na ke jing shisha. La jan ken
ria lesina dondru ki balakin ria na ka jikisha lani na kata ka standard jong ka tien ka jong blai hagaba ki katu katni ki jikai babakla kila rum krap poi perkhat hagaba kila tan ye ki bangen sajngai na ka tien ka jong blai bagam tau Paul maha meki bagi day banam ngap ye kita ki jikai babakla hendai ki day ban kentai ro ye ki bagam ta kajing khot ke bakirki ye ka balang po Filipi kajing khot ke bakirki ye ki samla je ke balang CCRC badi ki bange ki ba khot ke pa de ke kerteng ke jontra hadu ki ski ka dei bangi wan phai pat sha ka jikisha jong ka tien ka jong oble ka ta ka di ka krai jong ka reformation hakis pas dem ki ba khatwei ke der hagaba nila duno ka tien ka jong oble hak jikshikri hagaba ka wan ka di ka reformation but ka slogan ha ka reformation ka deke sola scriptura but betai pat ya ki bange ani ka balang sakatien ka jong blai ba ka ka deke jing khot jong Paul ye ki bange ka balang po Filipi but juru ye ni hadu kini kisi balai nama ka tin ka jong blai kanong feel ya ki bange kakti ka jong blai kanong ya klam bakla ya ki bange ni ban puli ba ya ka balai namar ba kong ki bagay ilong ki bagloy ban saksulon ilong no ki bagloy ban saksulon bagay si klong la kloy ban saksulon kadai na mangip tip ye katin ka jong blai kong ka nusa haga thai nong spung don ki bagay sisa ki ba hos ka bong ka Bible naive ki long sida sisa but kung ta namar ka jing pam tip ke jaki tien ka jong blai lai lam ye ki bakin poi ban mani ya kata ka blai ke thai kung bang YouTube bagada na po ka jela na kaliya bakasar hadu kini kisi te kung ta ka dei ka jing khot ka jong blai bakin phai pat shagatin ka jong blai no blai ngong biak namang ilong belakloy ban sak sugon ban sharing no asikiwi pat kilenti babakala bakung kabalang gede belak no gede ban detect ye kata ka jingpang ba gede ruban reject ban kentai ye ka ba dei namar ka ni ka daw ngine pe ka khok ka nyo ka koin ka ban ko pen itu ye la de bat ka jingchisha pen itu ye la de bat ka jingchisha la de pen ye so ye la de ha ka jingchisha kata ka ni ka jingkhot ka jong uji supres kata ka ni ka jingkhot jong ka Bible la da pi amba pilong ki khun ke jong lai la pen MBA but ni don naga jaga ka bala ringno yang isa ba naga tieg ka jong lai naga gospel jong Jesus Christ ni yo skawi ka jisha ka jikha jaga bala daw pangin penyeso ye ladi bat ka jisha kata ka jinglong jong kilang pra ka jaga ka baga gospel ka bala ka jaga ka baga gospel la kren malakas kata ka jaga ka bang haban pini thu ladi ka jaga ka baga kata ka sound exposition ka bang yo ka jikti penia baga jikpatai rinti ka tieg ka jong lai kajaga kam kedan kita ki sound pastor di bala equip ye ki ha ka sound doctrine ba bala equip ye ki ban hikai na ba kata ka jingsan ha ka jing rumle ba ka jingsan ha ka jing shisha ba kata ka jing scam ha kita ki AKA ki bam jukot lapan ki ye ni da kita ki mentor ki ba kenjaman sim ban ki ba shisha right spiritual mentor wong Paul Basher bagade ka mon ka jong blai yo bangai po di badan ha ka sound church ha po ka jingpet jong ki sound pastor balai na ka jing san ha ka jing long ka baro blai ka jing san ha ka jing shisha ka jing scam ha ka jing kolar ka jong blai la hikaya ni la influence ni la pikhi ni da ka ki nong elam ki ba kinjam sim ba ki ba tip ye ka tin ka jong blai bat ka ni kam dei ka jong jonga kani kadai ka design ka jong ka jingbu be printi ka jong blai ya ki bagen ba de na daw ba baro kita yo ka jing khasin ka basisha ki ship ba kani kadai ka life and death ka yak ka im ye ki bat ye ki ka sem ka jong kan ba om pat chim la pat kalai ka ba ba manen ye ka jing on share ka bagen jam sim do Chris ngidam sufu ye ka jing don ka jing im ka jing kani ka to design ka ulay la bunti yang bagi takay ki balaman yo Chris isnutu bagi ka life and death ya ka jingim ka jungki dong ina pay pentay ka khok ka bakhanyo kana bagi sutu
ke bedengkong penyesok ina di dan penito ina di hagata ke jing shisha pekele fat ka bakhanyo kung no po friend ye kene ka benta ngan puli go para bangai tolong pi ki baya pertu bot iya nga batuk mi tu ya kita ki baya kumta kat kumba pi yo i kum karuka kata ka dei ka jing kentu ka jong upo ya ki bukan kumno go para bangai naso pampa ni kitin ko para bangai haga babal parang kong brethren bagani ni ka kitin ka ba pensnyojan para bangai Bopol kuang bagi para bagi kinya sojan badu kanang ba kanang ke besuk yaki bagi priang ni kata ke instruction tadi ke kedu kabuan nawa pesopo buang tu no tolong pi kiba ya pertu buat ya ga pinalai kanang ke bedengkong dalam Filipi upol kuang ai kini kibange pina pulir hak besar kanang ke bedengkong mau gumno namar ka jinga slok jong pi ha ga ba penroi ya ga gospel upol uang babi pidai kita kibadanya katakan partnership barka badia penroi ya gospel ukwa ya ga jinga dai ba kini kibangai om tang ha ga jinga penroi ya gospel ri ukwa ga jinga dai ba kini kipara bangai ha ga badai ba ga jinga buat berthuru ya rukom im ka jubu bagam tawong no brethren join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. So not ba? Hagad akot ka bakat nyo. Tolong pi kibaya portubod iya ka. Habo polong portubod iya nga. Kabumod ko no. Umot banong ba? Day man subod rumah. Not just anybody. Basusi kalong ba? Buong kibriyo kiyabod. Namar kaladon lupa gihing mani namar kaladon upay pa tang namar ba kada kerteng Jisu kamut ba kalong kabade kajimbut jeng kibriyo kung bang ong ye fi gisni kada kajimbut na kajingi i ya ka basaba hendrai upolo ketu wi kada kipara not just anybody follow me and imitate me buat pertu iya na barang ipuli ni nafaga bakit nyo upol uay kataka specific instruction ga jumbu ban kentuwi gini gibangay bang amtang ban subut keluar hendai wong tubut towan ya kita ki sound mentor kibadan haka sound church pegada ka bakit nyo wong tolong pi kibaya pertubod iya na ukang bud ka ba man ukang bud tanaw bas nyo haga kaslobang haga jimot jong tang badan jinga de ni wong tubod batuan ya kita kinong yalam kibala banyarap ya kajingim kajongabat jong kajelong kong taruh ke kamper fei kajelong kong taruh kam jipuli katau tamlei kalong kabadeng kam na kabenta kabakin jamin sim kajungi ban hagani na fa banyo uban kerpang hagabade ban kanuksa ya kajingim kajungi wong kamno to longpi kibaya pertubut iya nga habu polong pertubut nga ken mau baham dai bopol usngau sarong hene Ukraine ya ga kajingim kestan kebalong praktikal ngitip bopol upla sapang kajimpam janai kajungi Dalangin puli ya kanong kabalay, kadafan kabakanan, halo kadafan kabakatsawangan puli na gabantajong fi, uya tu ane upla siya pangiladi. Bakulang don haga tagalenti benbe si kajing jana, banang kamtip susu yo Chris, bani kabor, kajing ipat kajangu, ngan puli ya fi, kadafan kabakanan. Amba ngalayo priang lupa, nani balapin janay lupa ya nga, henrey nga be sa prangke. Bagkumta nga yopan, iya kata na kabenta kabalabat yang araw daw Kristo Yesu. Ko para bangit, ngangam nyo inadi, ubalabat, hinray gani gawin gani. Daga baklet no ay kita ki masaliin, bat daga bakanir no ay ki masaliman. Ngabe sa paksa kadak banyo ay kata kajing atong, kabaga jingkot saneng, kajong ublay, hao Kristo Yesu. Habo pol kuren capang kata kajing pampanjalay kajing ni kajing be kajing usirman ukamot panongpat tubod yaki wrong mental
Ukamang buat ya ki wrong mentor. Haga ba kata ka ministry ke jongki, haga ba kata ka jing syakri ke jongki, kadai ke jing ele persya ka gospel jong Jesus Christ. Haga we galanti uang mat buat ya ki false ministry, hapo ke jing pen jong ki false minister. Dei na makakatawa ka nang balaan ko kabalo ko nang kiano na kita gi. Kikso. Wong to kiano na kita kinong le basta. Kita pe ya ka baik haga dei baga dei ka benta. Hagi digisngi kibarnya. Tu wala upol wang nampak janai ngabe jika janai dari uba akwa berketui ki bangai pagabalan pa Filipi bagi dai ban buat ya kinangilam ki bede. Kinangilam ki basisya. Nama upol em ya ka jingem ka bangau ka krien pareng integrity. Udai ubreu ba em ka jingem bat kata ka bangau ka integrity ya khmat jong uble. Kumlong isu ini kintin integrity jong pol. Lai tanga sa romi bai kinai. Bagi skill tu ya ka jingem ka jong pol ko pastor ko apostle. Bagi dai ban buat ya ki bakum kini kibreu. Namar uble ulong usaki jong. Balai bopol uang namar uble ulong usaki jong. Ulu panong ni ka kintin namar baga jing syakri ka jong kamde ka jing syakri ya ka ban syukur ni ka siem ki bakora. Udah ong uble tip ya ka ka bangale tip ya ka baga kren utip ya ka ba ngayala. Kumta lagi pas di Filipina nong balai bolong kini bangai tu but bertu ya nga. Namar kin but bertu ya no pat lai no po. Kin but bertu ya no pat lai no po nama ki tu ya po. Boleh namar dei mo ba peniang ya ka ba. Dei mo uken unong hikai ujoki. Dei mo uken ubayalam mo wapten lenti yaki kilong kita kisenra na po ka jingyalam ka jung upol dei mentor jong kibangai ka pagabalan hapo Filipi. Habang ino jor yang ini ginong syun jong gospel na siyang paupol udah ginong sabaw ha bagay. Walau long jana he is still the best example. Habang ino jor yang ini gibriu kibalong ginong syun yang kadikna jong Jesus Christ. Dahil makadaw ka maning kongkorin katway mo yung kumno kumbanga buot yung Christ to hero to buot pertugyan na. He is following Christ. Ubod yung Christ. Ubod pertugyan Christ. Bat ya ka jing siya ka jamu. Dahil na makadaw kibagay niya pagkabalan po Filipi kini ba ngap ya ka jing kintu ka jamu. Balay naman pang ubod yung Christ. Kung ta gini ban batskem ya gini kibriu kibadon ya kan nusa babha jong ke jingsisha ba ke jingim baru le hakmat jongki bakin bud yo bol ko ba ubol ubol iyaw Chris Filipi la ke dekat ka bakat nya wakum no go para bangen to lompi kibaya pertubud iya ngapa khatnya ni ganti na konteks ada joga ni Singapore sa kinong Filipi upol la gani ko por ba kay hakaying bandi ujngai naki dan ki sekolah ki bang ujngai ko bahas pras pa mail na gani ka jaka ka bagani ki bangai isa kimla ba ni upol kana bagin bud you kete ka sotnat ki bagay ko kabalang po Filipi ki don you upol haga jingmon ka jong ki ken mau you man ba kikin mau yu kikin mau ke ai ka bo im kikin mau ke ai ka bo yarap kikin mau ke ai ka ba uhi kai ha ga long ka ba ka ba khat nhiều pol kren chapang ka jingim ka jangu ha ga Filipi khat nhiều wong kom ni hoi wat nala the no yanga kom ka jing ai nu di ha ga jing kinya ba ka jing shakri ka jinget jompi na snowman ba ka lekben lem bat pi ba na ga benda kini ki bagai pol kinya no ladi kikin mau you bo yiga jik shakri ga jumu yiga kam ga ba utre haga nong ga beningkong ga dekhal ga ba arusau ba ga dekhal ga ba arusan wong ni toy man sa haga do kalong ga ba kham don kam kain na ga benta jompi tia ba nga don ga ni ga shania nga tip ba nyo sa shisha bangan sa lembat pi baro na ga benta ga jingroy ba ga jikmen jompi ha ga jing wala ka ni you bo kikin mau ya ka jingem ka jom kikin mau ya ka jing shakri ka jom hab den
jongki. Om tak kata, kikan mauru ikan ki spiritual priorities. Ya ke ay mo apostol Paul bu neng kong ko apostol ka jingem ka jingu. Filipi we apan ye wong no. Yang ahwe wong. Yang ngaban ye mu Chris banyak kalong ka jimento. Kikan mau ikini ki baro. Kikan mau ka jingem kikan mau ya kata karukom syakri bagi ki spiritual priorities ki ba Paul bu. Men bahawan hapdeng jongki. Om tak kata, kikan mau you Paul, wat ika strong testimony, kajik pla berselur jong Paul, wat apa yang kita lagi banget, ikan pulih dekat ke bawah kaan, kalau kau kau ngomong no, tinggal apa fitip kau para banget, bagi tagi eki bela jahanga, gila jahai kawan kampen roy ika gospel, kawan pelong iki kikin tri jonga, kiba pau Chris, haga barok kawai ke darbar upatsya, badha kiwai pat baro, ka strong testimony. Kejauh Paul, hapdeng jauh kita patip yu Chris, ke ai mensin, ke penken mau, ya kini kibagi. Wanam dah hapdeng jongki, wala kimi ki, hendak kiken mau, ya ke jengem, ya ke jeng syakri, ya ke jeng pla, kejauh Paul kau udah unong elam jongki. Nangka kau ngebangai dekat kebakaran. Kiken mau rum ya ke jengem, jong ke jeng kau kau syakri yu Chris. Lai kadang bang alayo priang lupa lani bang ala penjanai lupa yang Henry ngabe sa prangkeng kum tangan yo bat ya kata naga benta ka balabat yang aru dau Kristisu balang imana ka nong baar kedua ka bakar buong i ka bangay ka yo no kum tati ko hem i jonga kum bal ka sni bila ko ngu tanga khmat jonga Henry minta kham tame habang ngamdon ha khmat ka to trade no i ka jipunem jongpi la ka jingting bat ka jingko buong i ka bangay to ko ngu kade ka jingem jongu ka balikong bau senu benong i ka bangay ru kumne to ko ngu tanga ka bapau Henry kham tam ru ha kabari Om tak kata, kikan mau you Paul, ya kata jingkut jingmut jemu, banyalek persya, ya kijikai babakla. Hagal long kebanikong, kedekong kebaar dia ukot di kebangit, banyak long lang gawe, banyak peneng ya gawe ke jingmut na kebenda ke jinget jong ke gospel. Padawan sekalong balai kedekong kebaar, kan yo, ada kimbut you Paul, kimbut you. Kitu tang yu, udai mau nong elam, udai mau nong hikai, udai mau bala pensan penrang ba ayaki. Lagi bud yu Paul, kin bud yu. Lagi bud iki beriu ki bakong Paul, kin bud iki beriu ki bakong ye. Kau para bangai, tolong pi ki baya pertubun. Iya na. Naibun di gitu, kiba penkelah hongkong ya ke gospel. Naibun di gitu, kiba benra ya ya ke jinikai bepersya ya ke mon ukris. Kebangi sepek ke tayo ke sawan, hagan hong bakakandai ubatai ya ke jinglong jongki dengan bapak kelah. Wong gumno. Kiba kekut jongki kalong ke jingjot, kiba ke Ublay jongki long ke kepo, baka burom jongki long ke jingleran jongki, kiba yamun pra ki iru kiba ha ke kendau. Kata ada ke description jong ke jinglong jong ini kinong ke babakala. Baka ada khot ke bakat nyaw wong kide kita kinong syun kapra, kinong syun jong ke niksna ukris. Badbud ya ke bakong kini kibriu. Badbud ya ke bakong kini kibriu. Balang iwan yang balai ada bakat nyaw, upol usutu, baum day tak mau kanuksa naga benda bagi ngi bangai tinbun Henry ganru ki jum ki briu ki bakum mau ki bagaju ki syakri ki bakum mau ki bayam komo ki bayat komo wang buat berturu ya ki bedon ki kata ka same caliber ki orang pare ka same standard kita geng ki bangai ki balasan haga ketin ke jom play baka Filipi galang baar upol wan ra yu Timothy bat ya u ipa Froditas. Bud bertuai gini kiwelo, bud bertuai gini kiwelo. Kemudian Yesus tuai gini, nama ada hak kebakat nyawa no balai wo kemudian. Bato kemitu yang kita berbayar kumta kat kumba hiyo yangi karokam. Tong ini pede ketuketin kendian akan dikejan biet kakitian kebong tokmi tu. Hak babu perang kong observe. Haga Bible
Giway pakai translation kyo guna keep your eyes to the paper. Commit syaki. Yang mau yang dikitin dan bahawa kan haga jipuli science pensua. Habang ilet sika practical. Haga por janmit. Habang iship ni ka Microsoft yong observe. Ni dar ring ba bangin lat ikijinet kijenat. Haga taga practical ka bangile haga subject science. Bagkanang bangin ang ay ka information ka babakla. Buporong ini juga dito kemitu. Keep your eyes. Kemitu dapat pa sa kita ken kibadon ya kata ka godly examples. Bagani ka bagal kasi ko ang kumno. Bato kemitu ya kita kibayan. Kakating ya yang ni kam kren ni ya kayan kung magidiyan ni malakas ni. Kung ya yang ni ka tao ya ka rukom im. Jong ini Hebrew ki jong lai. Bago Paul ukintui ki mga opek siya nga bud ni kaduksa ka juga mga bud yu Chris bud ro ya kini ki riu slor jong utray ki bayan ko bayan mga ki baim mga ki basyakri mga bah mapit bud ya ki kandon ka jingkerku nagabenta jong hi. An puli dan khap nyo ko ko. Dia nak kenal orang kuno. Dopen itu jadi bad kajing sisa. Bagajing punya itu bagajing sisa kadai kajing pun perlu yang diberi kita keren kita ya kajing sisa. Kata kajing kuat juga polo kuno go para bengen. Tolong pi kita yang perlu pun yang batu kemuk dokmi itu ya kita ya kumta kat kumba piyo yang kum karukam. Tagade karukom im jogini ki beri bejo le bol dari ki so kam but ong ki bangai to bud berku ya karukom im jogi kay ga take away ha ga ni chamet ki to ken ki ba ong bang nam tang kam ya ga jikin tu jong bol ngalaban ong sispa na ka sispa ba kila ban sa ilang ba ki to ken kibam snap dia gajing ketu ke jong apostle Paul nalaban dong bakila bansa yalam bakla balai namar gajing ko jikya jong gajing im kersan ngomong mene kalaban trekam dei tang namar bagidon hadanu gajaka hapo jong gajing pet jong ginu gibril henry kadai haga jipet jong kinang syarai badai hapo jong kajing syakri kabale kata aga ka design ka jong play ya ki bangen badai mana daw ka Ephesus ngong besar kada ka bakakwe wong tumno upo la ai ka balang ki apostle ki prophet ki pastor ki nohikai ba ki evangelist ban petsan ni ki bangen syakakam jong ka kajing syakri take away ka ba. We need concrete examples. Ngidon kam ya kita kinuksa kibaskem bagin po. Ukris menkom, ki apostles, kibangay naga Bible, kiba im naga bentaw Chris, kiba kloy manyap naga bentaw Chris. Komong mene, bau Paul, Timothy, uipa Proteus, kila malong kibriyo kibatlat, kung bau Paul ufla sa pang yeladi, henry kitip ba udan dia kata ke integrity hanya ministry ke jongu udan dia kata ke jing ai tilot naga benta ke jing shisha jaga kitin ka jongu blai bagani ke ban I mean see lagi ban bud yaki komba ki bud ya o Jesus Christ kawai ke I mean see bahaya nga kade mga puli ya ka biographies jong kita kibrio ki jongu blai man baga puli ka biographies ki brio ki jongu blai lalong ki missionary lagalong ay kibri balik no haga por men shba bang hikai ke history ke church ka I mean see hadu kata kata ya ke jingim ka jonga ba kum no play upenan kam yaki wan apreng jong kata ke jingduna ke jingki haba ki ai tilot yeladi na ka benta ke jingisha jong tin ka jong play bagaimana ketika generally pa kata kelong lang every Christian must pursue to be godly example. Uway pa uway ubangay, uday ban trang, uday ban be. Siya kata kajinglong nuksa bapa. Nani ka
jinglong rublay kanuksa baba. Uang tung tayo Timothy, ya kanong kabalikong Timothy. Uang tung taro gini kibangay dan po kabalang hapo. Filipi kamday tang yaki tang yaki nong ilam kakren ru yaki bangay. Nabay na makapertay kapet syangi. The world is watching us. Kapertay kapet syangi. Nadatay nga Diyos nga uleran haba kibriw kibang patngek yung Jesus yung Kristan kakam kiyong no? Kristan kanam satan kakam kakta bahaya nga man bang yasnyo kata kagitin kihaman susu ba di Kristan kimpat jana kibe sekay siya kijing jana habang kumta kamut pat bangin suyim maday mata haba be kamut be sekay siya kijing sisa bat kijing long baru lagi. The world is watching us. Kepercayai kapet ini. Ladadang ia pet pengakristan tang biang. Hindi ke mama ba yo ba kita kipamtip yo Chris kipet ini. Dongit bubay nanti ini. But pikir mau apa mangingin be yang ada godly examples. Godly examples. Nilai kamu no. Ngin pek bahaya tinggal jumplay, ngin priang jika, ngin suman bahaya ka. Om datang bang ibut kita kibailam ini yang dicisyan ray ngin beru iyan ni. Kaya kapag ini berdua yang jami, ngin dua bang ngin ra kajing jamurom. Ya keborong guys. Kajing dua ka bakrotam ka mangini menduai mana kasih. Kamdai bangin nang banyalam kamdai bangin nang banikai kita ki barong kelong barong kam hendrai ka barong kam tamasan ki dia menstel try arap yang abangan ng penja borong ya ka kerten ka jome. Ba so kan perkol ka poy ka bnikong abu ka jingkeli. Yano ngin bon pertho. Yano ngin bon pertho. Kejuba kalong ngin buat persuyo Chris tali banikong bali kita kita buat persuyo Chris haka jin shisha ningkong kabar haka jin shagri kabalai haka rukong im balik kabu ningkong ni jin shisha nasabu bahan ka service nasabu balai ka lifestyle namar don kibril ka lifestyle bahan tamakim de kinohikai basisha di kumta ginom but tanamar ba ni i kalau kau em ke jungki. Kata kali kepala, ni but namar bagi don ya ke jingcisha lagi. So ke jingcisha maka rukam em ke dia banyak rekan. Nang ba onam la ban syukur lagi. Pinang kenal ngong ba but sien gini kino kan bakal kilong very gentle ba. Kilong very gentle. Ting beliau ngok ha ke jing elam ke jungki. Kim ju kham the kino kan bakal kim ju kham Bad kabar, orang yang cautious, padahal kita here, orang tambah kita ipan kita sisa. So, kumulong kita akan identify, ya ka true Christianity, na ka false Christianity, ya kata kita long ka true examples, ba ka false examples, ka day haba ipuli ya kaktiin ka jom. Kita mau Kristo nung bakla, Apostol Paul nung bakla, kaktiin ka jom play ka nung bakla. In po siya po ay ka makado. Ino ya ka jing syakri bang day. Ta cái đi cái chuyện khót trong bộ là Philippines nó lại cái đi teng cái ban keren ta mahal ban keren nama ini gini kibang ina ban ju avoid de kia bang keren ka tin ka trong boleh uino ya cái chuyện sekri bab de manu bala kan le kita ngau boleh urat deng khong ya cái chuyện im cái chuyện pe cái khót ba khatra for many of whom I have often told you and now I tell you even with this walk as enemies of the cross of Christ. Kata kali, hadu mo Paul dayang di Modorfi. As napuli ini ke teks, neros ngau kia ba. Ladau Paul nang im mari disi nasi ninyo ay kapan ay sim lam ko ba ay ipa protas o Timothy ke jingi macam. Udayang na kabanta ka ay baca kepala ko Philippines. Ngap bahala ko kapra. Na marsibon kiyat
Kemudian kan bakala. Sepang kiba ngaju itu api, bamentaru ngayatu dah kebangayam ken. Bagi long kinong shun jong kading fna jono ukres. Keketian namar ka penyesno yang ni bakal dekat ke ba katnyo. Babalik ng kaman buot yaw po. Babalik ng kaman buot di kita Jibril kibarulay. Kibayang na kamanda ka di siya. Kibayang na nagaktiyan ka jumulay. Kibabuot na iyap na kabataw kres. Kibayang na yung kalanti ka mayaw kres. Balay yaman buot na ki. Namar Don Jibril kibam siyam layay kakum kaktiyan ka jumulay. Don Jibril kibam siyam layay kaktiyan ka jumulay. Kabagyaw na kaktiyan parang kag-godly mana. Kung balong dito Jibril hanggang ako kapagkakantay kamtam hamni kito ki Judaiza. Kibalong gay, kinong shun jong gay, kadikma jong Jesus Christ. Pulir ho kakandai. Ukang jor lagi, banbu ni kabakum kini Jibril. Kiba kabakut jong ki long dan jingjot. Ni sepet ni kini semua bahai kinong gay babakala. Balai kabakut jong ki gay ke jingjot. Kiba ublay jong ki long ke kepo. Baka burom jong ki long ke jingleran jong ki. Kiba ya mut brai ke iru. Kiba ha ka kendau. Tak ada yang itu jumpa. Bagi Dino, bagi Ketiak, bagi Kendra. Hong yang mana bagi kuah, bagi sana ke Jisisha, bagi ke Jikim ke Basisha, ke Barulay, ke Kristan. Nimla abadle kata ala ngim Kendriak orang ke Basniu. Upol suhui bagi ala ngim Kendriak no orang ke Basniu, ke Basniu ke telep no ikai. Ika babaka julong tumta. Baru Nisyong tu ala pemwen tu piat ubapun hakasya. Baru piat telep no, kiput. Tapi bolong pun di badai, mungkin teriak lagi bangde. Tapi orang bakat kapra, nama Shibun kia, apa ngas nama Shibun, kapten sosi ia kata dono jempol, kapten sosi lu ia kata dono jonga. Shibun kita teriak no na kacing, Shibun kita teriak no na kacing sisa. Ka Bible kalau syai, ka Bible kalau nggak bersisa, wong no bagi segi. Kiba kadu, buno, kiba bun ba, kiba kendriya na kay nakajing shisha. Bobo, utip badon shibun ba, kiba yan, kontrari, marsya, ya kata ka ba uhi kay. Don kiba sudu, kila pedya. Nego susi kalau dondro kiba sodo Andre kiba syepti ki ulai bagi memperkat ya kabam juga kiba kami dengan show ke show. Dia kata kami ke tilong tadi kan. Langron ke snow ke ke sur jauh tu. Bagi buat yo. Bagi bangen cisa lama le ke cimane ki sodo ya kata ka badai ka barai kimne ha ka bamdai kimi nang ta ki buat ya ka sur turai ha ka tien ka jong ulai. Dewa lau para mengair ke jami piwat nam sosi, piwat nam snolingo. Nama nakin bun, kiai, kita bikin teriak orang lain. Nak kasih many upolong, many shibun, kian teriak, nak kasih sisa. Om mereka bikin teriak shibun, kian jalan ru ya kabam sisa. Habang apa ya YouTube, habang apa kalian juga percaya. Hal berdaya ketika circle of Christianity, ketika Kristen, ke percentage kalau nggak berkerau hadu kata-kata, yang itu kan kibayat kontrari, yang ke bau pol uhikai. Ma percaya ke bau pol uhikai. Mendai tangi ke gospel, what hadu ke leadership, what hadu ke leadership. Lajan kini sekri beromata, kilo kontrari, ia ke jengkai ke jom uga betul. Dan lagi mau meruhna, weno setan yopo, tak boleh. Mungkin apa dia jika kita jumpa, ada kata apa yang liberal theology. Kita kita bukan pastor, yang miha itu, weno yang kita bawa, kami kita dewan hikai bagaimana. Ada kata kepo yopo. Ni oleh yang gospel, ni oleh ia kejiasa, kisah doktrin jam kedin kajau. Kalau tiap hari ini. Bagi bun Jibril kila em lupa kata kecing kalau kontrari ya ke ba uhi ke kaptam begini ki ba Ukraine ha ke di kasih. Tong ini phai net dengar kau kata ke konteks juga Filipi. Ini boleh kau kata ke konteks ini. Nama si bun ki ya cepang ki bang ngai ju itu ka pi ke perlu pi kan si kran ni Jibril.
Kini gibri kan ria au pedep ye ki ye thu ye ki yo dai ko ko ni pastor dei jang mo kai ye thu ru ya kita ki ba yan persiang ai ga ji kai ga jengu bat mentaru nga ye thu da ka bang yam ke ba kilong kinong shuon jong ka dik fna au Chris kia gini gibri mo Paul wong ba kilong kinong shuon jong ka dik fna au Chris ka immediate context ni ka thei ya gitu ki Judaizer ki mangadang dapan kren ha gini ismi ki balagam hagi ni khot bismat mong kumno no balai ko balai kaba to kiano na kita kisto to kiano na kita kinong never steal to kiano na kata ka bot share eno thau ni ya gitu ki Judaizer kinong ke babakla ke buruk sapol ka balang ki bon rang ai gay ya kata ka negative influence ka balang ki bon rang ai kata ka bi ka ban peniap ki bangai kita na bot ka balang ta bakim de ki bangai ki basisa kata ka jima jong kinang ke they are in the church but unbeliever kita na bot ka balang ta ma ki de ki bangai ki lele abagilong ki babha kilong ki parlok henre kimlong ki basisa ki penjot ki mensi ba ki penkelah kempong ye ki jisa bo polo kha ki nong shun jong ka dik fna u Chris bo kha de ka balang but avoid de makum kita avoid such man ki ba hiasma ye ka biblical truth jong ka jiknya u Chris ka ba ula pendek na ka benda jeng ya lo ka dik fna ba ye ka bor ka jong ka badang trei ha ka jigim jong ki bangai ki ia kursia ia ka gospel ki penyardor ia ka dik fna u Chris kata ka de ka jinglong jong ki no hikai ba bakla kaya ka take away ka banikong false ministry should be avoided at all costs ki jing syakri ki babakla hap ya ka ba kiar yap kiar im kong ong ki kasi ya po sar don chibun ba di gospel ki bakla prosperity gospel kung bakla mon benin kinimit iklimit ki bakla na kaway pa ka gospel ka movement jong ini bano kaway pa ka gospel Catholicism Mormonism Jehovah's Mother God bagi way we have to avoid them at all costs hindi bang issue niki nga seperti iti ka point ba hindi na bentagay ka pamjugod ka jong nalapaka laway jong ikon ka jong nalapaka pamjugod jong ikon ka pateng ka jong they na false ministry should be avoided at all costs lejang Philippine na bala hindi po pa hindi umaiin ya kibensil umsngaw kemen ya ka ay kabaja hapo kapalang pe kabalo ka kumno udayam ang kakitinga jong moblay na marsibon kiya chapang kiba ngaju ya thu abi ba mentaro ngay thu dakaba ngayam ket uyam ni ka ay kabaja hapo kapalang po Philippi hakakitin parang yung he is broken hearted udah pait donon ya ka ay kabaja uyam ang kabalo balay ba upol uyam Kajiyam kajengpol kalau namar bagi ni kinon kay babakala kiwanra ya ki doctrine ki bala ban peniap ya ki bagi destruction it bring to the church kajing penjat ni ki mensi ki bagodo apo kabalang ubriu bala yala be gospel ubriu bala peniang ki kabalang ubriu bagumno ubala pensan ni ki bangay bar bagi rong kinang babakala ban penjat ki bangay hatul sosi mo Kabar uyam lakbande namar kini kinon kay baba. Akan jayu yaki. Lada kinang kay im ya kabakom kay nga jingim lada kinay syagri kabakom kay jing syagri balay na makar hak makakanaw kuno. Kiba kabakon jongki kalong kay jingja. Upolo kwa yaki bakijol. Uyam ro na kabenta jongki. Lasi udoy ro na kabenta jongki bakin ino yaki jingim babakla bakin pat sa kadiyasya, bagin iyo ay agad si Panem, bagong taga si Carmen, yung kabang jugon. Balay niya lang. Balay ni Kren, balay ni Carmen, ni Sean. Hindi mangisi, hindi naman mangiyam. Ang takni kibangin, hindi ngiyam lo na agad tagi-takin, kibala sa iya lang bakla. Hagi jini kayo.
Kiba penroy ya ka bagong kata. Balay na marka ka si so Petros ka ang bagay labu na ublay reti yaki sakit jimpenjan. Badai na daw Paul no ngayam. Te ngasnat ba ngayam. Kini umat di Paul yam kam dei bo yam na ka bantai tadi. Taying bendi uklam yam na magata ka don jung po ying bendi. Ngami iyo bo yam haba usap pencitong ben ni usap bom mati sipai. Ni puli kap ni apostle dan babu kon na po ing bendigi ipaman ko urwai ule kemen uyero iuble. Ju yam na kabenta ka ni sasitong na kabenta ka kerteng ukris maka gospel jong Jesus Christ. Pai ka Filipino long ka banikong kumno wong ha ada ka bakanar. Onda ka ni kinjri kita yu na kata gospel jong Jesus Christ wong kumno. Wong no bakanar. Tingak kwa bintip ko para bangit ya kita ki belajahan na kelajahan makampen roy ya gospel uklam yam na mar kinjri uklam yam na mar ka sampai uklam yam na mar ka kay mo ma na ka kerteng ka jong try ule kemen urwa yang makti ka jong ya mo ya ulay hetray ha ka ni ka benta ka pula ka balay bro ujaw umat ang Spurgeon an extraordinary sorrow kata ka jisungsi ka mana palat liam ya ke ay kabagi ni Gibril kiwan raha ka balang penjot iki mensim ki bakodo bat ka jimi ka ba abro ya ke bakom kita huang Spurgeon ong susugum ni they are professor of religion yet worst enemy of the cross kita kinong plan ka kanyang Henry kilong parkie, kinong sure bakrantam jong kadif na jong uji surprise. Baka tagawan rai ki umat haupo, ubalang way, unong ilam ubasisya. Katnotam na yung Chris, ubayab naman ka pa. Katnotam na yung Chris, ubaay di lang ka jong kadif mga kadif na nagtagilang bro. But day naman kadaw, what good for two. Udaya habau kentu je gini yang dibangai hagal khok ka khatura but mentaru ngaya thu da ka banga yam ke ba kilong kinong syur jong ka dikna ukris ba kilong kinong syur jong ka dikna ukris ka final take away hagal ni kajan nai dapat khat bun si ino iya ka babakla nama kata kade kamon jang ublay pati iya ka babakla kaban dangdon ki bakarpan dangdon ki bayam dangdon ki bedwai na gabenta bagin light na gabasliw ngin poj ko ba ko balaw po tokomo namar kadon ke jingma ka up ya ka bam jenggot ka jong tokomo kata ba tokomo pet mare one sige jingkot jong ka ba kabala what do jingkermen na ka jingkri bon ki ban kendria no na ka jingisya kata ka dai ka ba ba friend haba genja wan yam nama kerja ne yam bau play un pelaj yaki yam bau play un pelaj yaki bun ki ban kendria no na ge disisya nama ka dei ke cik pendep jong ketin ka jong play ban habang i badan ki bakum kita wat ya nama kerja nama pendep ke ketin ka jong play ne kim tem pat ka cik pu ka cik pendep ka jong play ba dei na rang yam bau play un pelaj yaki nang ta ngin persyang ban kini kita kini nak ding kata gare ke mon jom ke jingpa jom belai ya ki syakri babau balese ulai ban thai ki syake jingkala ke mon ban thai sha
ke gospel. Gede banyak. Gede banyak. Dan mga ka ministry barabor, kaya rin ka jing slur banyak ka Yesus, kaya rin ka pagka compassion nagabantaan bagong gini givensim kibagor. Baga jingput ko. Baga jingput ko. Ko para bangay to yang scam hagan nurip. Balai sabi hagaktin kita okres. Ino Shua baga por kan dia. Both ni kibring, both you Chris, but they get jisha. Katakan they good examples. Pediap na kita kibriu, kiba persya you Chris, but they get jisha kajumu. Kita gede kiban examples. In both, yang kita kiba both you Chris, but jisha kajumu. Ngin kentat ni kita ke, ngin pediap na kita ke, kiba persya you Chris, but yang get jisha kajumu. Kita ada ke cikin tu jumpa dengan pulih biang dengan Filipina dengan bakat nyo dengan bakat perahu kumno ko para bangin tolong dibaya perthubut yang batok mi tu ya kita bayat kong takat kong bapyo yang ikong garukong nama sibun kiya Jepang kibang iji tu api bementaru ngaya tu laga bayang ke baki long kinong syun dengan ding fana o Chris kita ada ke jingyai pinkan mau ya kibangen kata gede kejinyai penting mau ya kibangen bala syam teo min sepet pakai bawa kendai ini page part ya ke description jog ini kinoy kay bakla kumno kiyan babale ide ban husian ya ki sepet ada ke ka ba arwe haga ni ke tayo kaban sawan dongin pendam lagi jing dua ya ke kejar ngin dua yang tang na kabantai lagi ngin dua ro na kabantai kita kiway pa inyam nagabanda jung gigitip si buon ba kila kenriano nagadik now buon ba kiwalong kinoksyon nagadik now kibaksyon ni gospel jung Jesus Christ ya kita kijikisya na gospel bagi jingmi na gospel kajing perkesan jing penkhoi nang ta kijik suspa kijing bab gaguna bagi kiway kijikisya na tieng ka jung kan thop ni ka ba ko si buon ba kibagkom kita badai mereka kadang video nak dikecikapan yang banduai om tang nak bentai lagi indrai nak banduai tu nak bentai kita kiwaipan dongin pendam kijing duai